Kawarta, wada wanra chapi de kachnong Panaliar Jowai, lengba ka Panaliar Tourism and Environmental Development Society, wa haga katso trik unubnai, dawem ka Syntu Ksiar Musical Festival, heitai hayong kaskot, punthorwa, nado ipor chipawaje step. Haga taiga festival, uyopi, yechibon kijay yeleke, nado kiyong kanna, hado kiyong wahe. Daw emle kidukancha, ki Chinese items wakiwi. Chocho, ko boba crops, wa ki bakes and continental items, le daw hakatai ka festival. Ki nongtem wachirkai, wewa paunam yonga state yongi, uwan pen ki it kasar ki pi, kamjo le na u DJ Risaw, u yopi ki surwa bang, wa penchat penkemen ye imensen yongpi. Could you be waro, was nyawapi wan ye chimenta? I waman ikit kasar yang pihi yo like pi usilat. I wan yang pi e bor e mensen pi yaki khandro khandain wo put with them. Kam jole kam yerap yaka Panaliar Tourism and Environmental Development Society ye itmu wa bha yonka wa kachnong Panaliar hi waro kawi. Yoluti wumpansap IP ipor de wo wan pi chikatai ka festival ha ka khatso trek yong nui ubnai kublai chibuan.